Сәлем, достым, сені көңілі әлифба дәрісінде күруіме бик шатмын. Мен сені бүгін тағында мауықтырғыш дәріске дәшем. Бүгінгі дәрісі балаларны яратқан, алар үшін ойыннар, әкиятләр туплаған Галим абыйға бағышлана. Әйе, бу абый Нәқи аға исәнбәт, ул нәни дуслар үшін, нарасылар үшін бик көп ойыннар туплаган. Һәм бүгінгі хәрефебез дә Нәқи абыйның исеме башланган Н хәрефе. Син уйнарга яратасың, шулай бит? Нәқи ага исәнбәт дә бик күп уйыннар белгән. Ул аларны үзенең куен дәфтәренә язып барган. Бер вакыт бу дәфтәр тулган да бик зур китап булган. Менә бу китапта балалар өчен бик күп уеннар тупланган. Монда әле әкиятләр, табышмаклар, тизәйткечләр, җырлар, тагын бик күп мәгълүмат бар. Ниндиләр дисеңме? Әйдәле мин сиңа бер табышмак әйтеп карыйм. Аның җавабы да Нәқи ага исәнбәтнең исеме кебек Н хәрефенә башланачак. Җәйдә, кышта, бер төстә. Әйе, Фәрин, нарат агачы. Хәзер Н хәрефен язып карыйк. Ул баскычка охшаган. Аның 3 таягы бар. Әйдә, башлыйбыз. Бер таякны төшерәбез, уртасына икенче таякны сызып куябыз, аннары тагын бер таяк төшерәбез. Менә кара әле баскычка охшаганмы? 3 таягы бар, әйеме? Менә шуңа басып менәсең дә инде, аннары басып төшәсең. Менә сиңа кичкенә генә баскыч. Хәзер язма хәреф. Кара әле ул бик матур, дулкын. Әйдә язып карыйк. Башлыйбыз, бер кичкенә генә ыргакны өскә таба менгерәбез. Ул аска төшеп китә дә бер дулкын ясый. Менә шулай түгәрәкләнеп китә, аннан өскә менә, өстә бер дулкын ясый. Аска төшеп китә дә менә шулай койрыгын бүкләп куя. Кара әле, дулкыннар килеп чыктымы? Афәрин, достым. Н хәрефе нигез сүзендә бар. Әгәр дә сезнең үз йортыгыз бар икән, яки авылда әби-баба яши икән, менә ул йорт нигез йорт дип атала. Н нигез. Бу йортны күргәч, әбием янына кайтасы килеп китте. Әйдәле, салаватиклар белән бергәләп, әбиемә дигән җырны җырлыйбыз. Киттек? Әйе, бийем, әбекәем
Менә бит ничек рәхәт, әбием янына туган нигезгә кайтып килгән кебек булдым. Достым, хәзер мин сиңа бик күп сораулар биреп карыйм. Игътибар белән тыңла, ярыймы? Нишли, нигә, нишләде, нидән, нишә, нишәле, нәрсә, нинди, нишәме, нишләгәннәр, нишәсе? Игътибар итсәң, бу сүзләр, бу сораулар Н хәрефенә башлана. Менә шулай, достым, табышмаклар әйтсәләр, күп сораулар белән баш ватма. Китаплар күп итеп укы да җавап та табарсың. Ә хәзергә саубуллашабыз. Данил, зайди! Инде! Kızım, kumaş öğütmeli. Nazlı Gülkayım. Var öyle, var. Dani Zeyde! Abone kirek. Bu da ne kirek? Eydeyin bir gol jitebi. Abone kirek. Tamam. Kızım, git. Kaplıysan, kumaş var indi oynayın şunda Nazlı Gülkayım, var. Enese taşlanmazka. Sen hokey bara, hokey kızım. Derse söyleyenlerini işitmeyeyim. Var indi Nazım, oynayın, var. O haki. Aha. Anca gol kırttılar etti. İsep eligen 0-0 kırtalımlar. Eyde, Dani Zeyde! Bu düşükleri nege kirek iken? Sen bilesin mi? Bilsen eytele. Münde düşükler zorağda. Bu nede düşükler iken? Oğlap taptım, etiden sırayım. Eti. Ha. Bu düşükler nege iken? Mınsık kızım, ne? Jilek jimishlerini, yeşilçelerini yuğanda suyu tezirek okusun için. Aha. Amınsın. Mınsı mı? Mınsı parda eyber pişirir için. Kızım var indi, var. Oyna indi. 10 minut kaldı, hazır. Eti, bu toyağı nege kirek? Kamarını keserge. Neşlerge? Keserge tugul indi, jeyerge. Kızım var indi, 10 minut kaldı. Komar jeyerge, ben özümde bilem. Kızım, bilgeç nik surap turasın indi. Eyde! Bu nesege kirek? İndi kızım, haki qara bitirge 10 minut vakit kaldı. Haki başından birli, bu nige, mınsı nersege, mınsı ne işin, degen sorularım bilen tinkemet iyi bitirdin. Eti, hangisi men oşularını olsun? İndi kızım, son aytıp duran bit, haki bara, haçin haman nige, ne işin, nersege, bu tişik dişletettigi, tayak ne işin, mınsı nersege kirek. Anladım. N harfi. Ne harifi bulamı? Bulgan iken bitindi. N harfi bilesin kilse kızım. Barlık sorularının da en yakın dostu. Nige? Nige? Mene şol nersege? Nersege? Niçin? Niçin? Sen nige, nersege, niçin diken özüm de bilmeyeyim. Kızık, ne harifi ne diken? Anın nindi iken bilir için özün çakırırga kirek. Anca biz onu çok kırabız. N harfi kil bunda yağayıl beyremine deyip. Yok indi alay tugul, esralar birip. Kileyde rahatlanıp oturup. Nişlep? Nege? Niçin? Nindi? Nersege? Selam. Kim soru biramında? Biz indi biz N harfi. Harf öğrenmişler. Eti, minere ne harifine sözler bilem. Rahimit nindi sözleri bilesin? Norat. Neşke abi.
Ay kızım, молодец. Mindanlı harfine sözler bilen beyt. Eyt eti. Senin işin gene, iktibar bilen tınla. Namaz, azan, Kur'an. Bular ne sesin? Bu kızım, Müslümanlar için, bizning için yani meselen, büyük mühim sözler. Бик мәгънәле сүзләр. Ne harfe bizgil yana sözler öğrenemiz. Мин сезгә уңышлар телим. Башка сүзләргә, хәрефләргә сәлам әйтерсез. Миңа китәргә вакыт. Рәхмәт, сау бул. Сау булашасың мı harfi bilen? Sağ ol. Var eti хоккейni қуара инде. Sen uqav bilen qamır şey etirasın, değil mi? Yarar. Gol! Kızım gol!